Gigi ni Weru TV. Kotoni Nteto cha Weru Thaa Mugwanja unbito Phineas imana Kristo ndegurone tukweru ariba kongwerete kyumya kyankindo narebyodirano bya kanisa byedirete bikyoyora Kristo kadumba kendo kongwera utonya ko mono kyoto Yesu Kristo muchina Jerusalem ine tuko ekungwa erombere ya dionko ya Easter yo mwaka ntere mwanya chemeru ititi nyuma mamburene ya kyumya ki Narera akinyire akwe na mwenamo ywa karema kametero kirinde kyonthe kia athiaci bawe kirambiria kuwirwa ikumagia Murungu na tuyu tunene ni untu bwa ngugi cia inya ciothe iria bonete bakiugaga arotha rimwa munene uria wiyete rietone ria mwathani wiganu gorokara iguru na ukumyo ni kiri muru. Ngine kunyathia karibantura ya Mudhambi rerendero sub-county rwa chumirete na kwamukira DCC wo mweroro kinyete ntere wa karibane ndiba kuwa barenda mungana yo milioni 5 kenda go kinyaniria kiroto kia sub-county unende njaro. Katukwigua twe bakenu muno tuli antu ba itura riri ya Mudhambi nundu ba consideration yu thirikari ya Kenya itunenkerete nundu ba mbere kureterwa utongoria akuwe na ati na nikenda antu betu baomba gutumirekwa kuhudumiwa vizuri na serikali ile iko hapa. Tumekuwa na kikao na DCC yule tumetumiwa za serikali na wale wadogo wake nikenda tu chat the way forward ya buria atongoria betu bakaumba gutwika bena antwega bagwikara nundu baguturutira wira. And I want to say thank you to the leadership of Mudhambi. This is the first time we are meeting the leadership and very welcoming. And I'm happy to be part of this forum. We have discussed many issues of partnership with the government. And I'm really humbled by the positive nature that I've seen from these leaders willing to partner and to work with the government in delivery of services.
Nangine kuna tumuriri getekio bunge gisiona kio mara na kiama kia Jubilee getonga bongo na reani tena ntumirire kudulunka ati na umarukete ruirone rwa getekio bunge bongo ugete wene ndi atira kinyukira Hassan Kedenji ura kinyaweni wa kiama kia Jubilee akiuga keta mwankande bene bongo netite na mbere na kuga mwana boba tedira nende bakibuda kidorono kinini kia kumea nuaga ukiria bendera ya kiama kia Jubilee kidorono nekinene indi bakarande na kwarani ya tungeria wetikaniria no wewe ngwa kedera kinyande bene Mati Mugambi na Nteto kinya tugo inka ime chunjo ya vyama ayo mbakuruthikaga nthiguru niende kiama kia Jubilee giteregeretwe muchiacha gitonga kaburu bongo ariuga gutire muntu gwega kinyukira athukia tigiti ya kiama kia Jubilee kiri gicigo mbunge kia Mara kwina rwari rungi muno guthina ugu antu bakiandikaga propaganda na mitandaoni bakiwanga nindatigire muntu ura tugucindanwe na ntako mane mbio to magabona taka mbongo nyenje mbongo atomba ko nyenje mbongo ni kiongozi wa mataifa kogu gitigike kweliwa kana kwembura kikathoge kia mbongo gatikenda kiaraniria na ndiki Nteto bongo ariuga botatongoria na nkinya chiacha bara barugamite na kiama kia Jubilee kabaga karande na kwegujana no gwoka nenkerwa tigiti enu ende gutire muchunjo wa kiama kia Jubilee ukaomba kuruthwa tulirutha gintu kiri gwitwa negotiated democracy kana ntukwigujanira no gatigirwo gitikiu kwa ugo gintu kia muchujo bara beterete muchujo pati bakaruta wirongi onto gutete kwena muchujo antu bakalime migonde yao bakiandaga gute muchujo ketho iyo ino ni katugetikaniria na muntu mumonde ria twatirimire Dr. Matiangi ni twariririe na gute muntu kaga olo gashindwa ke muntu magwetikaniria agashwira kauntu kanga kurutha ni thirikari gikaroni gwa gikua ararukira mubunge wa gicigo mbunge kia Mara twekare Kembiuki nuntu bwa kumeneria ndiunga yao kirio bichi bwa minister wa karia bwandeni ndagitari Fred Matiang'i kiumia kithiru gintu kia mbere mutongoria wiku tumwete miaka 15 na ke miaka 15 yaketha muntu matombete kurutha aliona antu bangi barutha na gitari nini akegwa thuku kogu teka ali wash nika alemeto ni kuthiko kubia na leo tio ni twambire gukubiria antu betu kithirekeria ugite tiga ndiungia kwa Matiang'i ende nkinya ndiungia kwa mutongoru wa mugongo ne tigite yonera kariba gicigo mbunge kia Mara intonkutho ndiungeu twariungite kwa His Excellency the President ne twarombire into jingi na twaromba into tawabishi ya migunda oni twebanenkere gintu kare kurutha ino ni marieto ma antoba bakara ki land board ni kenda land board yu ambirie na tumenye ari eketho imuthambe kana eketho ekeganguru kogu mauntu mamonde ni magotwekaga na magekarika mbere ya August kenda kogu mutongoria natie ku criticize kana kumeneria ndiunge kiripotera Weru weekend kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mati Mugambi Mutungiri wa baraba inge kaunti ya Nairobi orogo chiago tekia ungabana kaunti ni Isiolo nondekete kutungiria kirempu michi ontuiri budetue ne kambuni ya mizani na reno ya Senator Fatuma Dulo onekete kutungiria kiro Senator wa kaunti huo uriora RCS Mumina Golo ajukete kanya kambere getena kimujumbe wa corona kwa kaunti ya Laikipia Joshua Irongo oneka kutungiria kire getekia ungabana ndene ya kaunti huo Dukimbide nebore tunende bamenyere na batatu nya metugone tiagrite yani mataro kuma kira tungire ba makanisa barabara nende kira mambura ya uturi anda kantere chegembe bakira bagite ndukimbide baingine nende batonya kira metugo tiagrite na kukudukia mauturo yonto brabo idirite bukioneka kunyangia bainge uturone Nicholas Chabari na utwachio Last year mulitupatia 86
This year ni 83. Hawa si ni wengi. Ondene ana abanthaka abarabareketie gutanwa gukurukira mubango rothuranirito ni kanisa ya MCK gukurukira ngwatanire oya akuru bakanisa inu ntere echenyambene synod barabareketie kunenkanirwo kiri achiari ibaontu oya muthe ntere echa anturuba na mononkuruki achiari bakiura gwibathi na mbena kuthomithia ana babainde nontu ibareketie na kuruthakirio ya KCP na resort ya mwana inacio ito kwenda obwira uti mwana owite kiri ana bakinyomwe baringaringire impi na baitu berite ria bakana be ya mucio kya kwiba muciari aikwira no wite muciari umeamba kwithira no wite no ntuti sukuru ureta wiro mwana wa titikirwa class 8 imwambiririo nende bara itre license ya kuthoma na nende no ntu ina license ya kuthoma inaweza kukufikisha anywhere you want. You have it already. Watonya form 1 ukaua nende ndaita kwambiriria kiri kiatho kigi gutongoretwe ni bishop wa kanisa ya MCK ntere echanyambene twe Dr. Alice Mutuma wa mwena minister wa mantu megi ugima wa mwiri kaunti ya Meru twe Mishaki Mutuma ibaugite ibwega ana abana babakathina mbena kuraithiria kiroto okiao na patike bebere ende ibathingatirie mwanka muthia. Maisha ni yako. Vijana si ni sawa? Una lead yako, maana mzazi ana lead yake. Yako ni yako. Ukitaka kusimama straight na kufuata ile vision uko nayo na dream ni yako. Na ukitaka kumangamanga na kupotea, maisha ya nani inapotea? Define your focus. Menya bibio ngobiro kwenda maishene. Number 2, clarify your focus. Focus kile untobra bwongo wenda kwa daktari. Tafadhali wa ukuma skuru wenda daktari mbere okinya form 2 no anjire kuwa kinya ka mwarimu barabara limo uthina thina kinya ka mwarimu uthina wakinya form 3 ukawa by the way kinya kwa karau au timbaya pero kinya form 4 kanja kuwa by the way anya masungu yaraye na kwetu ka wende bathomi kinyoka mwana biashara maisha yote thina mbere othithie kero kia form 4 kwa woni nkabira murungu akenda no tafadhali wewe kuma wenda daktari form 1 record video wenda daktari. Don't associate yourself with people who cannot add value to you. Bwana Yesu asifiwe. Mengera kuko ngake no ntukomenya thayo ndaka koi baba ike muno andu baku baweterete andu babau andu banyakoi baweterete na torene bakwira no nturiwo kwa ndaka twetenga kure kibondi no ndo kwa ndaka twetenga kure kabangi niko ndaka ikunda wetekeria you'll be misled uka muntu otheri you'll be a photocopy dotomba ukinyama thani akwira ukinye imbisiana baba inge bae endi neu ibona kuraya muno ni onto batekinya kuraya kaba itana mbere bae suna wabira mpala ukethera ya ora reverend Titus yakuwa muntu akolandi arate wetete ara wetete akora ni onto bwambi maybe oko inyelwa ni bona borabonge lakini the na yuchionde na challenge ira chionde to trimana na chionde kwerware andivice ira to kwaya na ni atire tui ande ni aukere mwathani no gatoma limitation chieto itekayokie future yetu mantu megi kumenyithanwa ana murungu na mononkuruki kwithira kwina ngwataniro embega gatigati ekamwana ana muciari na kinya atumeria aba murungu ibo batiri kwithira bukithina mbena kuonekana kiri ana baba Weru weekend kuma Anturuba Gembe Central Peter Class Chabari na nikuma Nteto ya Nicholas Chabari tukona kanya kakuno kaindi nchokerete na Nteto ingi. Base tena. Madhe, ugali mbili sukuma. Ugali? Ugali tena? Ukuli? Mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asanti. Na ni unga gani umepika ugali? Unga
ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Hope Space Shiners Limited turina rangi ya silcoat kuma nthigurune ya taki nkurukia rangi ngiri igiri cia kawaida na kinya rangi cia classic molding ira itumagirwo gwaka muno obisi na kinya nyomba yaku kureta uthongi na kinya murutira. Twina molding ya mamarito, Palace, Prestige, Velvet, Pile, Magical, Metallico na inge inyingi. Kiri ome ya nyomba kana nduka yaku no wake mineral plaster kana Traventino na turina rough and tough. Aja ndukene yetu no wigurire skimming coat na into bingi beyonde bia gwaka rangi na kuthongomia nyomba. Ito kueja na uritani bwa gwaka rangi utheri ndukene yetu. Arania natwe gukurukira 0710-928-680 kana 0799-883-933. Turiongera Weru Town nyuma ya Consolidated Bank mbere ya Okinya Nchege Plaza uthongomia nyomba yaku na rangi cietu cia mithemba mwanya. Hope Space Shiners Limited, uthongi bwa nyomba yaku. Anto bonde Meru badiuga gavana ni mama Honorable Bishop Kawira Mwangaza ntariki 9 mwezi Jwenana mwaka juju. Kenda Meru yumba kuma thenene ringira Kawira Mwangaza kura yaku. Kawira Mwangaza muteithio wa Meru na gukuromba kura yaku omba gwokorea kana ka Meru bwega. Kawira Mwangaza na gukuromba kura na maromba jaku kire ushindani bwawe. Ushinda kwa Kawira ni gushinda kwa Meru yonthe. Gavana ni mama. No kurukaire thina cia kono tukuitithietie ngari kana no tinda mathaja maingi kompyutene kana wina thina ingi yonthe ya metho ukamaka. Turiongera Omega Opticians no gatetheka. Twi kambuni otumiro tebo kinandi kurigita metho ngugi turitete nkurukia miaka 20 na twina ndwangi guntu mwanya Kenya yonthe. Aja Omega muro tujoti kweja no tungata bo metho bakirasi na marija makaikire customers betu. Twina frames, contact na anti-glare lenses, lensi chia bare bationa bwega betithite ngari utuko na chia bare batinda computer na mathaja maingi. Omega Opticians ni kugwata ugeni akariba mawa na ntura chia kuugeni kiri mutaratara jo kuraitho metho theri ntuko ya kiumia ntariki 10 mweri Jwenana kanisene ya Methodist kwambiriria thaa 3 cia rukiri. Motungata kathumba jaria ugutegwa glaucoma, cataract na jangi kathumba ja mirimu ya metho jakethirwa jareo. Tukende mewanu na marija nthe na itutikairia kandi cionthe cia insurance. No tuliongera ndukene yetu mutindwa barabarene ya Moi Avenue, ngorobene ya Free Building, guankana na banki ABC, mukana jwa Kenya Police Sacco. Kano tulingere thimu gukurukira 0799-870-583 kana 0786-703-124. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know, kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Na tuchogarani ati ngavana wa kaunti ya Machakos Dr. Alfred Mutua ugete akawa tambaru Raila Amolo Odinga kithirano kitwitite ne ndiarethirite akiuga na kupatire kinya kwithira akiuka kwa munini okie. Mutua gerana ugete nonete Raila nuoga tethia Kenya witana mbere au ende kanya kaikawe kwithira akiatha na mutongorokine rite Kalonzo Musyoka tige kugeria kuingira bangi ome kirurwangi rorwazimio.
we are not in something for the sake of it. We have options, and we want to be able to exercise our options for the goodness of the people of this country. And so we have resolved the following as Maendeleo Chapchap Party. One is that we are grateful to all those who we have engaged with and the support of many Kenyans, and promised that as a party, our agenda will be Mwananchi and development first. It is about Mwananchi, not about positions in government or power games. Two, we have unanimously decided to support the presidency of His Excellency Raila Amolo Odinga under the Azimio umbrella because he is the one who is better placed to transform Kenya. I wish to confirm that I have at last seen the document that was placed with the registrar of parties. I have read it and presented it to my team, and we are satisfied. Therefore, three, Maendeleo Chapchap will work together with all the other Azimio parties to campaign in every ridge and every hill in our nation. From the savannah grasslands in Nteto to the amazing Longalayani of Turkana, from the fresh waters of Lake Victoria to the massive blue waters of the Kenyan coastline, from the mango farms of Ukambani to the sloping hills of Miraa, Macadamia, tea and coffee of Mount Kenya, to each corner where the heart of a Kenyan child beats as their eyes open wide with dreams of a good life, we will campaign for Raila Amolo Odinga and for Azimio. To this end, it is very important, I have a special plea for His Excellency Kalonzo Musyoka. Your Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, I respect you. But this campaign is not about you, and it's not about me or many of the leaders vying for office. It is about the aspirations of the people of Kenya, and at this juncture, it is about the victory of the great Jacom Raila Amolo Odinga. Areba okurobwa ndikono nende bedrete bakiota mathomo na kinya mataro yegyo gimabona kinya kwimenyera uturone ariba nende ibaritani okoni otheru na kinya kwimenyera abona ni boba omweri amona kwebukana nangurano chakoryo na kurwa na ntano chiana bari kundikirikira kibudite nende kidite nambere oritani bo bedrete bagita nambere na kuwa batira nyaba kulyonga ntere chionde chamara kenda kwayana Mauritania yaya barato kumenyedwa ni Martin Mugambi. Kushokiangatho nontoba sanitary towels na tuinda tutonge watu nengera na bure watu thomithia na tutaji protect. Uyu no mwe wana bare 70 kuma wandia mwembe kirige chigombunge kya mara bara bagunekete na kithomo kyotheru wa mweri kuma kirige kundi kirage gwitwa Initiative for Youth Empowerment ikirage kubaruthirite muchemanio mbare inu on girl child empowerment to ba educate na kaile to ba educate on girl child empowerment to ba sanitary pads na to ba thomithia mantu na mikali yao tari. Morin mwende wa gikundi ino mwa watongoria ba gikundi giki bara bethiritwe bakithomithia na bari mantu mamakuma kagita wakagita kubathomithia mantu na menstruation to abathomithia on how they should handle themselves during their menstrual periods or their menstrual cycles, and most importantly the kind of hygiene iraba batigutumire ndiraba kuona nyamwira jao mweri kuringana na atongoria ba gikundi giki bariuga kuringana no thunduria na nkinyo twiria bao mathina imo matemaga na bari baomba kuthungira magerioni na baomba kugwatanda bari banini. Most of the challenges ila girls bagwitokera mostly urethira tikwenda kwao kwitho bakiengage in early marriages kana bakigwata pregnancies at their young age, mostly gwithia kabe in need tomde toyao nikenda tomba kubatethia mwankana sanitary towels tobawe health education itonto most of them batena information. Muthia gikundi giki baugite tana bare akibaomba kuraithiria indi ibathiete gutamburukia njara yawe kube na kumba kuraithiria kana gakaije kara kethiritwe gatigitwe nyuma gwa kagita. Nibura turambite twamba kuona the girl child nimbo bena mauntu mara very immediate.
for example the menstrual health, hiyo tumeona ikuwa shida, tuona kwina issue na go afford these sanitary towels na wala ithiria boicha ruti kabethaga bena maunta mama mweli onaketha no tubaraithiritie. So in our next program nitukwenda kuba factor in tumbe kuona tumbe kubatetheria ati ona baba tuweke clean. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maraham mbitagwa Martin Mugambi. Tukitha tukikera gatanta kinde tuchetu ni beno ntuba kwithirwa watanirite nauni bito Phineas